Mali tu malang sunbang ke. And truck ke thena pasang tan lo dak yo. Oh भाई rider lo di nakdonda. Hello, my testing, hello. Okay, Kardam Karbinglong and welcome to my YouTube channel Jenu Vlogs. Donmali tum and motor vlogging tame nangman pilo. And pilom thuge mane donmali tum la exam hai cheng boman hedi amar la nile video ra vedet lo amar si pini banga por kate ton lo exam da jutchit lo. But exam ko son pone chini delo hai. Mese neng bo donmali tum nili non bang ke nili tum elong adim dam ipu mane lapu rasingja klamnat pulote nili nang thanik po kupuna sidam nei ma mo nili manam pachini po ke biusi long jang thedam dela. Okay, don mari tum Ladakh photo shoot elo nili tum non direct kasochan ase bar pon po and lang pon mo don mari tum dam thu na. Wow. And ada pra view to ke me piglo don mari tum hun milan la jo langika. Woo. Don mari tum kado ko fans tame nili mane share ta dolo nang tum ben mane ning ta charong piglo la pule support pon bo mo don mari tum and kedam de thai sik ongla si la pu exam do ko mane charlie bom lang mati don mari tum asi la lo charlie hudang ke charlie nang po la ahut pen ke la YouTube claim pastame ahut pen ke la ta claim pon jai nang po don mari tum la pulo and nilis tame la pulo YouTube long da claim lo la pen ke charlie pon bom lo la lo la si la pule support pan mo don mari tum nili tame mane Karbing long waterfalls tame nili penangan paklang pon do lo la pen ke kado kave la pu support pa mo don mali ito. Okay, don mali ito la pu ke dikrut sar po aboha la pu ka dhaba lo non nili tum dam nang ke la pu side lo dam nang po non stame yo get hai palang me pig lo oi photo shoot di mada de don mali ito mali le ke hang no pen chethan se japla lo dak ben nang mesen lo tame Ladakh ang bom long pen apa hing no thudak yo non mari tum non nili tum arlo wan bang lo yo mane pini se alang son pache thang dami pu la pu kasochan na lo tangola si la pu Michael si chini thu lang tha dim bang thoke me pinga ma ali bang da bi hoy ma thai ding ke la pu ing long ari pulam lo yo I hope la son black topping same hopan do thor po usi ning thelo yo I think la pu right side lo dam nang po okay try that na kedai pan ali pura totally off-roading pengan bo ko oi kun da sarang men kesan lo la sarang men kesan lo ha kania teron kania terang arong ente kasocana alang sunge ko pula doga lang tong edam ella ne ton dan dan plali ke lason side lo ma bike ponun ma arleng la puja do ma ave bo do ma ponun ji bo oh bhai rider lo di nang ton da nang ko so bike lo cherai ge so bike lo ko so bike lo la cherai ge la ha ende nang ke bong lama dak dono nang dak dono de ni photo nang shoot po nang tumha and lapu ke kasochan waterfall na lo and lapu da ko smart tum tong long ma aning che parong pon jo nili tum ta soching na lang pik le alwe ta jang ne pine chine pen lo and Ladakh pen nili tum da photo shoot tang alo Ladakh pen nili tum da direct house langsung lo nampak lang pon pin po tonte lang pon bom okay oh
tak so kan lah yo jadi off road mana ni tu mesti plane tu mana 800 kan pale dah insan hai tahu Right, take it, bo. Langsung pasal nang po. चल मेरे साथी Jangan lock ये pasal nang बजा है डॉन वाले तो ये भी जा सकता है क्या oh no no serem sih Jogja dah loh ini sangat long sih waterfall pada tangga dan wali tu nanti tunan ke off road kita me dam dah loh yo nonton experience and bomber mula ton situation ang le rocket saja hai dan wali tu पार करो जल्दी से भाई ओए इधर इंग्लिश सीखो ओह नेकिंग ओके आई थिंक अपना सांग दो नहीं lock ke passport nang putih dan mali itu Samson Michael nili tum lason lock ke passport lu ke mana kan lo po aroi nili tum penangan passport lo jo lo insan ali putih cetan masih nang nelo dan mali itu Samsung bangke X Plus lah bangke matha joklo nili tu bangke RC MT15 hola ta asap so off road han mesen tamel lah bang tu teli heng nu arum teng dai umat ha lalo penangan aro parpon lo yo bike anda pasang chip lo apa ini bike le ya ha jo niki ngol tu ke lang lo vlogger life tu ke pulo sungkan mat hai rồi je dah lo anta jo ini thang long ri pacha thang lain puma hedi penangan cepat duk pon lo pu Michael Samsung sama nang cepat duk pon ulo yo yo bike ada pasang chip lo non ke dam naing ke lapu bang yo lapu bang lo lapu bang kali lapu bang dai ya lasui aram se unji dah Oh yeah. Woi, cái đam năng hệ. भाई dan mari tum non pasang thai lo da pamu ke hopuna pon jo track ta ang bong do ko en jo an la li ang ke lo so li bang ke direct den gong lo tho chu phui ke la pu ke apu ka so chan alang sun lo bike ta dak pasang lab lo de ho
Asi penangandam nang lang tohol asi non bangke lapu Michael penison longpon kolong So guys, यहाँ पे आके क्या मिला? एक दिल का लाभ। टुकड़ा जो था यार लो लाफ जाला लगे वो यूनिक कंटेंट लो भी नहीं होंगे एक ने लो बोला क्या हार्ट ब्रेक है हेलो माले तो आली बांग बोला था चथान नंग ने लो या एंड जो पूरा जो टोटली इंघान लो पेन लो सिता में यो किंग ओपन डांग लोग लो आली लान लो कहीं नो यो Rasi la pulang pon bom dante ang dun ignon. Lang roy penang anang parlo. Video lang sa men ang ton tek pon bo ka cheng si hut. And da iking pen kan lo. Kan 2 kilometer abakdam nang thala simo ho dan le lo te lang pon bom. And the truck ka thena pasang tan lo dak si yo. Pai về lời at point chơi hết luôn nên lấy tụm non bắt thằng đam im bang cái cả sốt chan alang sốt silang pon bom mà đón mà lấy tụm pai à pai jo inghan lấy lang đón này yo ali da ôi là lấy bag van undet son đấy hola unji là उनके उड़ा खाना कौन ôi có inghan mà niking orang thôi cái lang tên lang là Hitung tu ke? Abang kurang pan kasochan alang son ini rasta dokok lah lapu kali lo pusi dam nang po ya ko akil lok ke avedel bo chot pot lo ko oi vai kal kala Nasi lang pon mo don mali tum ang kaddo ko wis tame un ane pacha thang itha lalo and non ge exam jut elo pot de anivang tame nang to moto vlogging bang bolote miss rino anivang ta lang pon long wer don mali tum ai ko sono dhoka del boda bang ôi tu teli dhoka wala dak bese dong mese ni bon bo matha la dong lut khang jang mai ke le oh don mali to na sono place ke bang di risk tan ho na silang pon mo don mali to oh na son log ke par pon na oh ali tu ga ve ti inghan lo kecepat duga kamang ya ini cepat ning nang sab Long tuong confuse lah ni Lalo ali ka ong pa hedi oh finally alang sa kidar julong lo kado ko sa may langdam sina ali leke ong hai pamo mai ka pamo ali thu ke dopinga laputa do manghula lo ta inning ben hai lapula damo pu bang lo ma chekok dale lang roi sidam sima lapura tu sunai hala laki aram selo kalau bang la ya dah la le me Ini Karena cái hát con nàng lóc kìa cái phụ quan lỡ đâm nắng phù hổ iya lấy luôn mà vậy finally location ang le lỡ đâm mà le tu inghan cái ong pen ali le nang cái hình no pen atau ar le cái ong pen same langsung ang le chilo đâm mà le tu dam sina dah Kasochan alang sunday don mali tu. Oh my god. Laki aku lutuk congli lo yo. Woi. Woi. Oh. Ha, don mali tu. Alang sunan pak lang pon po. Lang igji ma don mali tu kasochan alang sun po. Deh. Pak lang pon po yo. Lihat lo.
lihat lo deh, lihat lo. So don mali don kasocana langsung langkang tung ma don mali don. Oh, insan dok lah dah he. So don mali don langsung bang ke. Jo. Lahan lo. Kasocana langsung. Lecet lo don mali don. Oh. Jo lahan lo. Lahan lo don mali don kasocana langsung bukan lahan lo deh yo. Lang me pegang don mali don. Oh. Jo don mali don. Dan lo langsung ke kasocana langsung. Okay, finally mission success. Boom. Yeah, jo. So, don mali dom lan lo kasocana langsung ke jo. Lecet lo. So don mali dom pinia blok bang ke lan velo lasin next ani le setong sunang lahan lo kasocana langsung lasin kaddo ka besame un an pache thang igno kalima kalan don mali tu tonte next ani setong sunang and never give up my Jinu family and keep supporting tonte next ani setong sunang doi ho tata boom boom